Alas 9 en antes aga cuando principia Flantamaga Checkpoint el Land Transportation Office, LTFRB-PNP. Un joint operation contra mga colorum vehículo ta viaja na ciudad de Zamboanga. Primer grupo ya visita el news team aquí na Divisoria cerca na Integrated Bus Terminal. Uno por uno ya chequea con el mga papeles del mga vehículo como el DST Official Receipt, Certificate of Registration y copia del DST Franquisa. Especialmente aquellos mga de público vehículo como el jeep de pasajero, van ta viaja para na Costa Este y mga bus ta viaja para na mga cercanos probinsya. Según con el administradora del ciudad Apolgo, taase según esfuerzo el gobierno local para continuar con este clase de operasyon. DEBE Sustainable Program we would like to reconcile siya kita data registered mga legit vehicles no nuway kita na colorum vehicles. So through this we will feel the effect no kung mas mucho ba ang mga colorum vehicles than flying the routes. Pati one of the measures to mitigate traffic kay DEBE rehistrado no daton mga vehikulo and tan comply kita ng mga requirements as to franchise and related transpo documents. Desde na Costa Este, otro grupo también el ya conducir semejantes operación aquí na Costa Oeste, en particular na Upper Calarian. Negativo el resulta del operasyon, siendo mayoría según de mga chofer de colorum vehículo, ya sabe na temprano tiempo que él tiene operación este día. Según con el oficial encargado del Operations Division del LTO Reynaldo Bilang, mayoría del mga colorum van lejos pa na checkpoint, taman unload ya kundi ila mga pasahero. So kung sakali man nagbabiyahe sila, nagda-drop sila ng passenger bago magdating doon sa checkpoint natin. Kaya wala tayong mahuli kasi pagdaan nila dito walang passenger, so hindi sila considered as colorum. Kasi ang pagpanghuli natin ng colorum, may mga assessment. Ina-assess pa natin ilang yung pasahero, sino-sino nang doon yung mga pasahero na nandoon. I-document natin ng properly to qualify them as colorum. Pero wala naman tayong ma-assess, so wala tayong mahuhuli na colorum kasi doon sila nagda-drop, malayo pa dito sa atin. Por ejemplo, si Señora de la Rosa, quien ya camina lang na camino pa andada na jeep de pasajero. No hay según helmet el donde ella munta motor, razón para larga kanila antes pasa na checkpoint. Kulang ang helmet, ma'am. Tapos, Bumaba na lang ako. bumaba ka na lang. Oh. Oo. Según con el jefe del LTFRB District Office, Suil Benny Baybayan, yarisa según sila mga plate number de mga van posible ta karga pasahero. El momento kui kanila na otro dia ta karga pasahero mas pronto kanila pwede determinar otoridad. Pagdaan nila dito, walang pasahero. So, the next time na makita sila, kahit anytime na may pasahero yung unit nila, huhulihin ng LTO. Según na opisina del administrador, el mga colorum vehículo amo ta aumenta na numero de mga vehículo na syudad que ta causa trapiko. 50,000 el pena con mga colorum jeep de pasahero. 200,000 na mga van de pasahero, mientras 1,000,000 na mga bus na viaja sin franquisa. Crystal Almonia, Dateline, Zamboanga.